Pwy ti? Dwi'n Connagh Howard. Be ti'n neud? Wel, dwi'n neud online coaching, modelu. Pam? Of course, man. Wyt ti'n gallu dynwared rhywun? My name is Morgan Freeman. Unrhyw gyfrinachau? Dwi'n tipyn bach o cael guilty pleasure o American reality TV. O ffair? Twat. Be oedd y text dwytha ti yrru? OK baby. Ffordd yma. Pwy di'r band gweithio yn y byd? Stereophonics. Be oedd y peth dwytha i ti brynu? Lumi spa thing, spatial kit thing. Dyn dan fi, honestly, swear. Ti'n gwrando ar fiwsig Cymraeg? Na, nid really. Dwi'n gwybod fel y classics fel Calon Lan, un sy'n cael fi fired up. Be ti'n cysau? Cleision. Be oedd peth dwytha ti drio am y tro cyntaf? Ziplining, dwy. O ffraglen? Game of Thrones tan season 5 rhywbeth fel yna ar ôl hynny oedd yn shit. Love Island neu Barry Island? Barry Island all day. Ti'n methu cael donuts ar Love Island, ti'n gwybod beth i'n meddwl, so... Oer ta poeth? Gwaith. Be di'r llun dwytha ar dy ffôn? Nid rili gwaed, actually, mae'n just am gwaith. Ti di gweld ysbryd? Na. Indian neu Chinese? Chinese? Pêl droed neu rygbi? Rugby. Sut ti'n licio dy sdêc? Medium rare. Cyw'r hangover gorau? Big fat bacon sarnie. Gogledd neu'r de? I ba ysgol esti? Blantar. Ho ffactor? Denzel Washington. Pwy o ti'n ffatio pan o'n iau? Madonna. Pub ta clwb? Nightclub. Cyd i'r pella ti di bod o adra? Bali, y fachau? Dora gan yn ei orffan. Mae hen gwad fy nhad.